Jana asema okan 100%. Ade bia enim frama enam ana enim frama ye adwuma it means thinking of an eye. Nti say we register so say nyame na ka kire wo say bonsam na ka kire wo so wa na hu yo it can turn awia ma nsonoma kwan da nti so obi kita awia na we register na obi kita awia ba aba nsonoma ntimi nhyerenda e register ni nyina hu ye hu say ya waje nkwa yesu meboa but you register ni wie na pe na Herod person o seize star no a police for chin do me say motiam frama dey friend tantam shiri motiam frama fasa na separating bag nya de ti president no ten say no directing frama ni say ampa na frama ni diso afi police for no mu ma show mu I was here, your more about this platform. So your first time out here, I'm slow. No subscribe, no I like it. No I should video I'm also phobia so information all this platform. Phobia so after future I helpful. My life, my story with Reverend Okodie. Your previous interview, you do Emra na book beer. When you are a Philippine, be honum, and Sumai be an for echoing so good Sumai no so, and a book no so, Emma be say, Emma na bravo, a san quality. What here now instead or snap pick a Philippine honum and a last week you do until you're back to us. Now, answer I ever cosono, ever correct. Now, you didn't do come up a crabby. Afa no be a coso, and plain pray. Come she be a yashe album you be kono so na ye di komo kakra e wo ho ansana yakọ na nkasa dwumadi no so nti yanko Reverend chen na de wo ho no ye fanto so me am di dwumadi bia wo ye frame adomako ba bia we hiem ya frame adomako bia na jokes mpacho na yeko opan kese ho Rev chairman pacho ye ma kwa ba mejeso ampacho ye de se me no bisa se apum ye dia apum de na ka ebutum buzu for me mcha buzu for ba won se buzu for no e wo platform no so ti buzu for me ka sa kwara nkofa yi no hwe kakra ngu e wo se buzu no so fuka se buzu ati ase this our chairman me nche beti ase we so for ka buzu no ma hu ade kro me ka say rich lab ko ye ibo fridge no hwe bingu glass me o se buzu awo ma ya na wa buzu hu kakra mpacho obe introduce ho ma ya hwefo na ya to so firi ho bacho me din de Reverend Ajay Kodie me Panima African child and asa before mbaku a wo wiase nyina and afemia ne Panima da Christ Paradise Church ano and afa Kodie groups of company ano mawi and afa uba himfie so dia ye frem na tachia bia ma metoso mieni ansa na yeba ko na dwumadi no so okay bibi chima adwen kakra ma mentie ni so ring na amodi shamun sam I didn't know go for mama like you mishra ring na amodi shamun sam some officer ring actually because mo hu say obele France copper and silver I didn't maybe know my you and be also a bribi a hu bi also copper no shit sa insatin we and ye be church kwaya e fast to start abrabo na okay say o ti andia yira o da bi say asema obisa na me yi ano na o say ring no am bisa say DNA mu am DNA e chire ring no say ring na no who be your spiritual person be not ring share sir one thing is African spirituality mean for instance mean the meaning na me come what say uko panin bia ho say ukwaje honhoma o ma baye ne ho ade me send video bi e fato so okay tama na me koye African lodge for omohun ba ko friend gadan tama me koye gadan ho ade no niema ye gym upon all them mfre honhum na obaye no obehwe anim no o se anso sa e ma san ba fi ye je ntuma enwura ntade eche ye je nkukọ 7 ye je sekan ye je ejan
Yeji frugu ebi. Yeji oh, obeju ni me bebre. Na fe odi akwakoye ne ho ade. Before then, omemo aba oyire ho, me ba me yire ho, e be ka chense me koye oba foforo ho ade edna ba. Aba be ka ne ho. Aha, so unless oyire so ti ase say uko ware obi foforo aka ne ho. No jim pata ansa na honhom na ba. Yes, I want. Moreover, so no bedu no beto honhom foforo a, ono so this all pata omo ho no. Ansa na de oba no atimi aba emfa ho ne kese ne ketenten na ye. Edikan kotu ba ku be friend brain ku. Eboni papa mikofa ne kirepone akura bi ase. Ona ye first honhom a me ankasa personally medikan kofa. Nkofa ne bae no. Ta me kofa tanu ankasa obrempon tanu aba no. Ekoduru tram no yetwa akoko wanje no mo frɛ bochoro no mbisa ne sa adan. Bochoro ka chense ma mbebebo. De obdika na ma ne me yiri pani no. Ma nika me bona ma ne. Ntimi nko bona ma ne ansa. No ma pejata no de naba. Ntimi san ba back e na mbebo amane. Ntimi bona ma ne wie no. E no no omote ase ansa na me kofa tanu e ba ansa na mbedu a osan komu nyina bom no mo asen didi. Wow. Ansa omu wi a wakoye oba ho ade no e wo se ne bibi enti be hia konfo bi na bibi da ne nan enye kwa ya senso de a e bi a ne yere no e de a hye ne se oye obi e yere oye vessel entinu bibi atimi fa omu entinu udu obonte na se ne ho ade nnu ho a honhom bi hu no po be fa. Okay. Enti se sa de ne bi wo ho a ene de huhum bi hu obehun se papa na okọ no waware ana maame na okọ no waware enti so opewa a obedi oche ba fi no obebo ahunhum no mu fi na ma ne se mukunu na moyire no yepe no na ono makasa na mamre wo no makoye nti bi wo ho a enye ni nyina o bi wo ho a eye aware ka wa be the spiritual one ene na ehyew bi nso ho a a protection ring bi nso ho a good luck bi nso a fancy or the asheke we say fancy wear. Fancy wear. Bit say fancy wear. Ya me pay yi silver ni good color na ma ye ni sa. Nya wale fancy wear. Fancy wear buziafo. Bibi so ko trend on social media. Okay. Ye nyina ye wura. Gianna. Obe share nkom eto ho no say ye football ya ye boy. World Cup Jumadi I call see. Sure. I share and come say Argentina, ebedi kan one of the cup na Spain atoso. Na France abatoso third. Na England the crown kan ho asem o kan face kan third. Na bia nim say commission ni e san say ko duru ba bi no. Na omo obo mu nyina di no. Omo nyina ko duru top 4 hono. Ama akwai in such a way say Argentina and Spain and a couple finals. Madase Bia who said so na attend and your problem. Meka Gianna a very good, very powerful man. Minshiano 101. Last time a friend na oko nanka omisimi nkochiano wo ni krum ho mi refi otra yeah o sunyan Dumosia good. Nti me frɛ nka ye kɔ no ho Dumosia kɔcha na Gianna kɔ abruchire nti oka se oba enso ma aye tight na ono so aye tight since then ye ntimi nhia me chia no pa o hem video ya me chia no am me defend no but me ka no kra me nim ena de akire wiase nyina Gianna asema o kan 100%. Okay. But mind you, anything can turn ade bia enim frama enam ana enim frama ye adwuma etimi sisa trinking of an eye. Good. Frama say I was a ball em frama e na nipa na ye nam no ye obi mu ho ye frama o. Okay. Me Aquarius. Okay. And we can change the game. Do come me WhatsApp ma try send the game changer. Mom me WhatsApp no come me WhatsApp asia ma Parce papa that the spirit lie. Okay, na me chire me. It sounds we know se me ntwa no o ma ye tiase say stars no ready ya. Na stars so nintro. Na me chire wo say ball framatua. Ball ni twidi no. And anything air can divert
I found say we Boku East. Me na mka kire. Time na Yesu ni atuafo no woposo no. Na mframa ne bo pone so. But or directing mframa no. Ma omo stop you one time. Enti unwo obi otumi stopping mframa na. Asema waka no emu atwa. No, okay. And unwo obi o directing mframa, me nua prince, the Yesu okada. A police fortune. Police fortune do me say moti amframa, the friend tantam shiri. Moti amframa fasa na separating bag nya de. Ti prince you know ten say no directing mframa ni say. Ampa na mframa ni diso. Afi police for no me ma show mo. No be say ah, kachi, ade. So hwe. Me nua no Reverend J Code why. Grandmaster no African Lodge no. Me brand no. Ma directing mframa no kwa. Mo se di asema. Black why. Enti at that moment no say na o mai so on begji no ana obi a hye nkom so do police for becho no on begju 10 seconds na wetwa ma o directing frama no tin frama na ni adane enti je na asema na o ka no e trudo but e say yem frama tin anything can happen obi a libe bre o mo sho mo nkom an kom hye na ni dane ida say wo de asem no to ano ekeka kira amanfo kasa yem frama enti asem no tumi dane ebia adoma ko me show nkom kina obekọ abruchiri ukodu fie me ko Reverend wo se kina me ko abruchiri mframa nti obi betumi adane no nti ya abibifo no apofo mfancheme omo aponyumi me nhyeberenyo dano me dan kwanta me nhyeberenyo dano ade de dane no mframa nti anything it me tene no at once nti sa ball na ya pumping mframa agum no ye betimi atene no by the twinkling of an eye nti say we register so say nyame na ka kire wo say bonsam na ka kire wo so wa hu yo it can turn mamu akizi papa ne say bia wa hu hwe asem hu ye clean but from at me ten put that one in mind me nya commissioni me shishan comedy the Reverend J Code me nya prophet J Code and nti I want to say mashan come down but anything obi a ya won 20th January to 19th February say you will between that age na wa bra bon so wan hwe ni ya ebe kosi ebe 10 rough we ye na Aquarius no but ye nso game ni ye den se den na ye bam na ye ka se be sesa na I'm telling you ye be sesa na sisi ya emfa ho ne ba bia mframa ne de wukọ na mi sa se ye ye nyina yura Gianna no okan mi me ti se stars in niatro nti se stars in niatro dia na se mframa na dania stars nso betimi adana ma akọ senior stars nchiche pepepe etu obi star yendum ni jana star no hu enye se awiabo nyina star ho awiabo nyina nso ma owie mu but onum dem nso ma yehu no awia good awia ma nso ma kwan da nti so obi kita awia na we read stars na obi kita awia ba nso ma yese sumba na ehunu nso ma so mfa so sumba na ehunu nso ma enti se suma mbade a you good to go nso ma na be hyerɛn be se awia ba aba nso ma ntimi hyerɛn da enti we read stars awie na who se stars ne kyere sei upon everything hwɛ ye read stars ni nyina hu ye hu se ya waje nkwa Yesu meboa but ye read star ni wie na apɛ na Herod pɛ se o seize star no on pɛ star ni judgment na o pɛ se mframa no odane no ena nyame bofo ni san be no be ka che Mary ni Joseph se mun kam ho mun fa mi dwane anye sa akola no sunuma na aba no enya djuma da ena di ni dwane ba Africa if not na ya kan sunuma kyerɛw na ya ka che se sunuma no kyerɛ se ohini bi masa obi be season sunuma no one time I'm telling you as en panam no woka no enti gie na asema woka no if say Spain for a good enough on betumi season stars ni nya adwuma say Yesu if really ni stars na o mu ready hu ni sa agenkwa bi aba stars ni pia hu say oh akora ni sunuma te say eni obeye ohene kese na hini bede na bati so obeye onwanwa say Herod mu nyini firi o na ka ye ko ye na ke kokun sa akora na nkan sunuma no wai nti mamisa say Spain
any Argentina. Nti wo ba che say Spain is spiritually good. I'm not saying say Spain is spiritually good. You can say even soccer crown ka Greece. Omo no mkita spirita oye owo sa Nike. Sa Nike no. On na ye god of sports. That's why your bampo. On na yes a goddess of sports. But Greece for omo ye wake up no yanto omodi some baby. But Nike omo sum Nike ankasa de Nike a de just ni omo na sum Nike ankasa Greece for. So that one that doesn't matter. Number 1, me no nama ade a person yen hunam from suani physically do it well. And secondly, men for sunsum sem ndi agro. Nti me dey make say anything that I'm doing no physically no me ho 70% na spiritual 30% to me ma sem na me kan be ho fan 50-50 fine, but me fan never 50-50 hunam from no me fan 70 na sunsum from 30 dia bebata ho, because sunsum from 30 no eno no protection a me de beto ade no ho said the be ya, but me ankasa me ti mani say me ye that is all. But say what about na ba bi say you can say Spain for spiritually good than nankasa nka the whole Africa obi e Pedro de okọ Benin for qualify o man qualify for World Cup mpo. Nti edura asem de wonye obi obetumi stop wo nko ba bia biom waka emfa ho ne wa ho oden wo how obi sia stopping on enehia. I remember time na me borrow yes academy ye ko ball match bi ye ko ball match no the way I say ye team no o ma junso go mu nsam asem be o so ma tese nkofo na ye duro enti e o say o so yeso ye ko yamfa duro bi anko ampane no ma bo pepa na ball nate me na me fa post pa me da pom me hwese praye o ma cheche praye no 7 na om de ade abum na se de boso enti sana ye beda po me beda mu no ye gina ho na no mototwene goal nim enti om totwene mu no wie no na ese me gi 7 goals that sa pole nim enti me na me da po no ya chechere me deda enti time am ngofo no so dun so wie ya om be cheche om me bia no ma say aduru no om a chero ma duru na chiwade enti om no atene enti malam na oye no o ka chero so om be share 7 enti e be share 7-1 ampa ye bobo ni nyina wie na ya sha om 1 ye 1 na bam om 7 number ya CZ no enti malam om 7 no ye nya obe om ni 1 ne bai se om asem de no se nkwa odweno nkwa ho ye nwini ye ho ye be se o de no. That is how where this sana wi asete enti uti wi ase na se wo ka se ebia ya reduce the amount obekwa buchiri we papa bi sampa omo hye ne nkom se obekwa buchiri sofu bie hye no obekwa buchiri sofu bie hye no obekwa buchiri otum se ne star no link up to abuchiri wa tena sampa saa sunyan kro ni mo wa ba kokora obewu anje obewuzo abuchiri na mbam mami mi sase yewura jinyana Obekan come channel by ya already stars ni wi ya ohun de e koso na obekan na wa bonten no and the man e dan ya na say di ntema ne dan no anya se bia ohun ya obekan ye ntina asema dan bibia timisi nti obi na dan na ana say that one mimi hu ya no mintimi nka say obi akodane no but na me kere say bia jana de na ohu ye no right but so far as sa element na omudi agro park ni so no element ntinu sa anything bia no contain enti sa 10 a mom blame ni say o nye good o very good minim se de weke what mase a sa nkofo ni nyina no wa ye wo sa date ni bia no so obi nya so wonwan wa obetimi anwan wa ma wa hwe ya obra obeye basa but so also si bibim so wo sana you can change it. This is just by the way. Emma, you Rajana, the OC. Say, social media, Obia can say, the Obekan, when can say, come share our sharing, Nissa or yet powerful. David, and yes, one powerful, a very good man.
but anything na wom ka ekọ wu bi da ka ade ma ka akọ ye mframa wo ties no ka bia tie mframa na wom ka ekwa tim ade pombo no waji kwan foforo bi kura timi twa no kwen na miesi echim na be hwe na chi mframa na wom odi e wonni ma asem nti omo kan say ya bebre badwin say e bia agro bi ana say bibi na odi na brabo di agro bi na hwe you don't know this means say o shabre ye de nyankopon ahye no wasasi means say what the shabre ba asasi so a through that no we betimi adane shabre simple kura very simple adumako say yanko so afan metimi akika nsem bebra kire onim wiase we ai won spirit a great spirit ever nipa wa adwen okay nipa adwen na ye honhom ka esie wiase honhom bia ni ho a ono betimi aka kire say we greater than wa wo hwe me no so wo hwe mo TikTok wo hwe mo YouTube wo hwe mo Facebook wa adwen na da otim no greater than honhom bia wasase we so nipa bia adwen da otim no greater than okay Revelations osena me se say ahufo obi fear omo ye hu so no omo nya nyankopon ahini ni ehu na intimidate amanfo na say aka amanfo ahye na nka enye hu na nipa adwen na da etim no na ye kase ye yiso adumako otiwe oba obi fa camera ndwane sisi ai wona de camera na ma wa wo hwe so ene bibia na ukita camera na camera na ira wa ba adwuma ye se ye je camera bia school fo nkura wo kire o ma de bi na fa camera na adwane o at that moment no o de asofu sembe tunche na ga tejuma bochurwa me camera ira o de na on free yesu no mbe o camera ma that moment no kai say adwene da tin be kire o say nyankopon bo no o ma honhom bi frɛ no mbo na ho hwehwɛ but they want me nyesa na bakasa media misuro na akoto na ade na ode ababeshim na de enu ni asem but they no ovim no obɛfrɛ honhom bi bɛfrɛ antoa bi bɛfrɛ bochuro an kɔhwehwɛ na ade adwen no na bochuro an so bɛtwene sekan na kɔhwehwɛ nipa kro file wan fa mbɔ de sekan ne bɛwɔ but ma bochuro ade nyira no fa sekan bro say aduma ko gye kɔhwehwɛ nipa kro an aden because we are greater than bosom abi mam ye ni bibi e fe no bosom ne som ye bochoro ne tanom ne som ye ntimi som mo de na obaya ma no after all de na obaya ma no onu na ye bibi ama wo ni bibi abaya ma no what I say nti wo adwen no spirit ka sie nti ko Nigeria obi o yesunsun mo adwuma bi a friend the wise man Jimfo ntimi yesunsun mo adwuma nti senke so obi shebre kwan ya fancy obi shebre this is the last question en ko na nkasa okay so fancy obi shebre adan kwan be no be fun say obi hu say ne shebre adan na kwan be no be fa so a obesena wura ne shebre nkasa odi ba you know share say me de metufo kwa bisa okay oto me ahun bebreu be endim bosome bi a me nko bisa e bia na me wure na afi meko ana me hu se bibi koso a me ma adekoro no enche dua nyina na pa bam so abrabo no nko yi a intempa sori ma adwene ni ndikan yi adwuma face adwene ni adwuma wi a kwa bisa e ka ho me nko ba bi a be chonkom toro ukona sa bisa no e ko ya bisa atora jai be de no me se wi ya bisa atoro wi ya bisa no kore okay abisa yo mummienu ye obosomfo abisa na ye akoma bisa akoma bisa na ye komfo a honhoma wura ne mu na bosomfo abisa no ono ofre ne sidia na abisim nti eno no unya no clear to say komfo de komfo ye good na bosom ye hye no ono no bosom ne sini so a obetumi abodin kura okay o start ya pe no o start kan wasem eno no ye komfo ana obi okita moti ana omno me yesa but busumfo de aje se wo ka kire no 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 aka asem kro na kire busum no na busum no so aka bibia kire no no aka kire okay busumfo ya mediator onu gina mfini enti obo bi sa kwan so
no aka so kwan so de boko me din de adoma ko metwa video enko me nim de ntia mbese aja metwa video ayeko no afa ne bisen ana ne se de no bisan se bia metwa video enko na de ntia no wagu bisen no ana wagu se de no busum bia o se de fa mi kita tom kramu mi kita gadaw mi kita tano enti tom kramu fa bisen a ofo ye previous interview no ye do emra na book bia wonya ye efiri panyi bi honom eni suman bi ne nanfofo ekodwin so gu suman no so ene book no so ema bibia seye ema na brabo esan ko achiri wo ye na adwen se o sena piki afiri honom ena last week ye duwe nti ye beto aso afiri ho time me obi adomako me nye selfish ade a me chiri ya kwadwora asem onipa kwadwofo de me mpena asem nipa na ni bra de me mpena asem me no unya ade a me nim se me tam so se menya me tam so menya that is me enti me nim bra obi a bibia and I do appreciate everything that I had ade bia ma brem mogania anya to obi ano me cool with it good so me nyane sana se me ni adomako nenam na onyanya bia na eye me ya so me try say me ma won so wanya bi ntimi oba me chena won bobra obe contentem so time papa no de book ni ma me no na o ma me suman kan nti se me boso mpa ya me kwa asori ya na ma tonsan ma no ana ma gusunsa na me ko tim ko do so ndem wa me hu de be ade ne timani so bia de me hu ase ma bre na matena ase asa amso aya asorapon sa enti ana ona me nya a lot of people so sorry so me catch me na mfo ne say they should come na me ni omo nyina nko na me so me nko gibi ma omo not knowing say sana iya bi wo mumu say me ma sorry no na matimi abo canopy 2 akire e friend overflow matimi abo overflow akire nti na e ha omo but ma hu misumi nim say me na mfo na me de omkwan na me say we di say ade a ompe kura ni nti we di say de me da be gudan mu bia mbejunso nguso ti ba ku jane bag ketwa te so bag ho no say oh rev my jam bag wo dam ho ntinu ma me ki na me ko fambra na me huri safo man omko ya na omko yi omko te junso gu kokko bim na amde ko gu ade no so na ni nyina say ntimi me mpadam fo asem since that day be pem ne me mpadam fo ohana sorry senke azem ntimi pe fo me biem me de o kire bia papa no so me nim say what to say and how to say since asasem ni siye no number de man bepem ne enko biom me hia no after me hu no me hia me ko hia no wo Kumase Baras na wa pam ntomata ade bi asifom ma hu ni fie se ni fie ni nti se me friends em be se me hia na no one that is hia me wa ha nti me hia no once wo Kumase ba bi asoja for no Baras no na me hia no no de chance bi agi Baras so ba bi na me ko hia no honom na eni di nkomo asa me bepem lei me hu ni biom enti kama na fon be say no mantimi am bounce back nti papa bi no okranka na me di nema ni nyina koma no no so ye bia amba naja ye tutugu ye ne ade a book nde kura e vanish ye man hu biom bepem ne man hu book ni biom nti suma no ni we no ye boso ana embo biom de be ye bia na enye biom de na minim bia me ya na emfa so min asa akasa bi esi namfo na ye conference ko no mka se anya wo nipa so masi na ma ye dwunso gu saka ini so na asofo no sa no from saka ma ye dwunso gu saka ini so okay ana we si we nya me we ansa na me kwan bi hu se omo na ayesa adwuma no nti emanema ba fom nti na e wo se me san bounce nema back nti ye ko so abna ho ko nso abna ho no so abna no e good na nso abna no e dan nso abna dan aro abi nso abna dai nso abna abna e ko du e no nso abna ye kwa himfio mo ma ko nso abna ho da no o de drop comments no drop high or comment section no o ko nso abna ho am
Also we disposable cup. Yem fa disposal na glass na bibia. Ade e de nom san ye kube. Kube dwan akire no e na de nom san. Otwiro dia then time ye kwa no je 1 cedi. Okay. Ti 1 cedi no atwiro di within the adomako. Nti problem ni san. Say bia me be se videos ya e kwa akire na ya twire yo consume. Na omdo chairman ne do ko nsu abena ho. Na kodo nipa bebre ma wo mo lie, me ma wo mo lie. For the bi ho. Gosh. Uko shama also ye de ade white nkwan na e ko ho. Ma ya hihye mo 9 to any ade pa wan hwe ya o ma view. Ave ya go bompa within 2-3 weeks na so for niema fa mo me nkwan na niema mfa. Sir. Dina awre ho aka me pa. Ai be 3 weeks na o ma sore bumi. Divan ya minshira ma cho me number na divan de ato adom de ato asem 35 no mo pe me number na 35 that etwato no afi na ma san ko mi wura no mi de mi hunu so am say dabi nti mi ko de to so mi ensa am say abba hay obi mba ha 3 times kwa na wo ye obi wa ba ha 3 times why nti yenko oledi bi ho na ombisa ma medike kan bisa asema akiro na ko abro pusu otifom ana amsimi maniska masa ma ya kwankyera me tablet me phones me niema me moto nyina matonton e de afa kwankyera stela soro ne mfa ana me dem yi 5 cedi ma abrewa no ye me nana me that's why na mso yo ti option wim sa no akakasa bi no iki like nori mo say ofitechima na bai yo mate mami o say ani wo for yo mate okay yo make a kire no mate yo problem ni o mate yo ti oye yo mate na me de okay nyina me de nim de obeso kire ti owie na chami na o de me koma me no bisa ne say adan na abofo ne sese no so abofo ne say if you teach man buy na tano di machi na ya ba hai o say no say tano say min chiri ade bia o chiri na me say yo mate asa onim ne ma yi chiri astela ne manfa no say wo fo bia wu ono so di wachi na one na honhum ne nyina di wachi am say ampa no fo wu ono so no spiritual way no say ahom ne si chomu dwan ba akopɛ na omo mpagyaw. Okay. Enti a obre no. Enti ade bia obagi bia no, wogi firi ha mpa, wonduru fie ombese no. Enti mitufu, wo ahonhom ofia, kofie, enti mi say ayi so obeba lodge mo na ofia ahonhom wanye dian, mem wa yekọ wa frefre. Ene ka obepe wo na bia wewu dian ba. Ansa na bitwa boa mo lodge mo ayetwa mo. So mi bedu fie na mbo madam fo ba kwa na se chairman, dia aba new. Me ferry fie so obi ani me preach o TV so ni ade ni amanfo Satana Rescue TV dun kwa o se mfa ya baba TV so ye preach o radio so ni ade adom wo sere hwe ena fom enti na me ferry se me kofie ti me kodu fe no me se akwanaba ti me du ya na konfo bia be sera me wo fa no me wo fa wiye wa mba yi no ti na oba be sera no nti obedu ya na me wo fa bosom pani no esi ni so no bisa say dwan na o se me famra na ewai nti ana kwa nim ne koya na am say dwan nti na maba no na say nie da be na me de beba na me se me de beba fiada na so wo na bosom na tie free konfo ne so na me koy ti ko pe dwan ni bi satu na aduma ko na kuri ni anim neskem de to dwan na emu ayedin. The from Madame Busirim, non corner to Johnny Chem, and I declare I'm talk as a back come. Then we could do another soon as see Friday no so moon jarabwa no moon channel, Cosiada, moon my MP. No moon compare a habambio, a commerce, no moon bubu, the ahono, no mean poo, me poo your moon trabuan. Number soon natiko. Eh, now they were concert and I said, then it goes. And now. Omo ye mi sa omo di mission tum no mu pumi ye oba lodge ma ye pu aduru ye pu aduru papa ntimi pu aduru wie ya pa mu twa aboa no
me TV hu Joada Branda Ukeda Satana me bagel net rich love ti no so that time no so ano na nipa open asempa bigger quiz okay na bigger quiz so oye program bi wo agrada attended TV enti se anopa wan hwe bigger quiz and we are odin quiz ko honko na bigger quiz a skirt bi na obe ye bi anka che bi wo agrada TV ni so morning show bi na okọ nti okọ wi na agrada am so aba so nti obe ya tese me twema ne hwe bigger quiz wi na mpon anam de ne ko school nti ohwe bigger quiz wi na Prague madam bi de Prague by na mse ni onko si wo school mame ti wana na agrada aba na me hwe no mu didi man bi ye frɛ no Ofalumba no mu agrada didi na tem sa case na sem na me kan yo to mu didi Ofalumba ta na wana Ofalumba agrada didi na tem sa na mso Royal TV na me ko search ya na nya Royal TV mi duo na Ofalumba no one ge kokko bi sa na man bi na omo ye atesem am say Ofalumba ni ti me tena se hwe atesem ni wie me hwe na ye Friday me hwe atesem ni wie ya pe na man bi be friend Kwame Asu ti Kwame Asu no o TV ni so o kasa amamre ni na Bible ni amamre na sofu bi quotation na quotation ni wrong sangu quotation and I'm fair na mgacha say quotation no wa quote na wrong na mo hwe number 28 verse 7 ho na quotation ni wo and I say o ye sofu na mse ani na sofu na nim sangu quotation na mso mimi gunsa o ye sofu na gunsa na mse ani na next week e ka se bra program wetimi aba and I'm say ani and the next week hiam na mse yo mate adoma ko from that day no be pom ne ahokire ba de be say ahokire be ba pa say me need him me hu bi da Mr. Say, I didn't hear a home. Omuji muja sana omapo. Bibia we asu no is about sacrifice. How are betina no? A sacrifice. How am it a sacrifice? Because we sacrifice your life in the bar. Now, me so my sacrifice my time, my energy, and I meditate say no. So meka se omuka sika na se nema omudi tu omukwan fuel so about to fuel we ni ansa na aba good aha me so me kwa me to fuel ansa na makọ nti omuso mu fuel omudi tu kwan no sacrifice ya de a ehu hia nipa bia o lifetime no e wo se at least otimi twa aboa ye wo me ba so nyanya 3 months be ye wo no 40 days pepepe e twa adwan man okay yesu e twa bi man e twa bro no ma e twa adwan kuni ade why because say moja bia no e wo se kasa edi moja na chi moja bia egu e se kasa di akire nti most of times omo yes mbajo ya mo follow ni mama why me ba no ti ye hu mi di setigare ono hu mba mensa na ni age ene man power pan nti se obi e kom tigare na obabu ni nsakura na oye aduane man ntumi ni ye adwuma kese be ye kita tano no obabu ni nsa ntumi ndi na aduane I think ono so mpe ohun ni say eyefin ohun ni say ye nipa it's an tano mpe ta ne man be gare mo de ono bibi ochire nti ono mfa ho kra of onyo ba pad ko ojimo ba fifim man power papa na ada nti oba no kom te gare na obu ni nsa kro bosom beba be do ba kom tano no obu ni nsa bosom ne mba okay nti yanko back to mucha gani wie ya akofre wo Royal TV so a sha odwuma di ase no from honom no ekono se na no masi sha ase ma kwan be na fa so de be wura sa time no na mitimi enter into lodge mu no aha sat na doors ni ebiebie ko sa up to date enti no na nam so a obi link me up na e asofo group na e asofo nkwan lodge na omu eye enti me be wura mu no mesom kama pa ti mesum ye no so ye mfa paninu emame ti omto aba me ne ye na de mam nti new king new law na me ye say nti yen come back ye ma yen bi mu ye na amanfa yen bi mu ye tapoye say wura mu no o ofre ya African Lord offer ya offer TV station no sure na do sha say bi mo an still na that so yes of na okay
nti sofo no mu na ye den na odi ko wura so me dikan ka say na asɔre no esenkie ma me kototo mu wo asu abana mu ho ne ade nyinaa ansa na mbetwetwe dwan a ne ade ansa na ne mepagya satem de na say matiasi ma ne sa na wa wura sa group society no satem me kwa so abro na me wura lodge na me wura but after Royal TV no me ko ba em na kakra ba me nsam ene de no kroni Royal TV be boa me ndada Royal TV be boa me papa nyame nhira mankwa agiman Royal TV wura no ne nyame nhira na kwa me asu na omo wo cameraman bi umira fini din ono so nyame nhira no one Prince na I'm say of Lumba na am call Royal TV no first day ni second day am call Royal TV no na nkopeme abome sir na me preach ye ne tan kra afena ne ho meti ne ho ompemanim kra hwe but later many no of Lumba be me very close friend didn't you know sir na on say me ba no me the Africanism satan na ma tiesi Africanism mo awie ndina me the Bible ni prove say we ho yetimi ye bibisem na of Lumba no so no Yesu ne na ho then time